来看世界第一个风圣母峰，最近的研究显示讲，附近有一条河，甲圣母峰底座的石头佮土木愈冲愈薄，嘛造成圣母峰有可能会愈来愈抽悬，未来有可能会抽悬15公尺到50公尺。咱做回来了解。圣母峰变悬啊！根据上新的研究，75公里外的阿伦河流域的河水，在流经过喜马拉雅山的时阵，会甲河床顶悬都是地壳内面的物质切掉，地壳变薄弯翘，而且对顶悬起哩。这种效应叫做地壳冰均飞弹。相关的研究是发表在期刊《自然地球科学》，而且补充相关效应，连带互圣母峰附近的山做伙变悬。We realised that this amount of erosion had important implications for the elevation of Mount Everest, just through this isostatic response to the erosion, and that it would have potentially added about 50 meters. If you remove mass from the top of the mountain range, the whole crust rebounds to replace that eroded. 另外，全球海洋的状态嘛无啥乐观，伫认为造成的气候变迁是造成全球的气温一直升起哩。过去20年来，长期海洋暖化的速度对每平方公尺0.58瓦，起得到1.05瓦。这是欧盟监测机构每年海洋服务30发表的上新的报告。Le doublement depuis 2 décades sur la chaleur qui est stockée dans les océans dû au changement anthropique. La chaleur dans l'océan, et encore une fois, l'océan il prend 90%. C'est le point pourquoi aujourd'hui le système terrestre est plus en équilibre énergétique que l'océan est aussi notre sentinelle pour le réchauffement global. 地球表面有70%是互海洋砍掉，嘛是气候主要的调节器。这项研究和联合国气候学家专家小组的看法相符合，都是认为的废气排放会造成海洋长期的暖化。公司新闻吴文玲编译。